Ebusianfo me mamu akwaba eye na wotwi mu Reverend Obofo a oda Anointed Palace Chapel ano eye ne maami eye na ebusianfo enye asem ketua kra eye no etitufo ene ahemfo efiri eye achem akwamu gumwa asantememu ha omusu nyina ebepi mu achese na enye asem ketua kra na efeye amamre ene amane ahodo a edadi emra ahemfo yi eba eye asi na me de ebro e sa video mu ema oremfi se obe subscribe na wa share na bibiara opesa woka efa eye video nso obetumi aye amaye ewo comment section nimu yedase.
Anum asamaka singine. Prophet Peter also Bemba, Glorious Word, Chapel International. Marima Hana, Odo Awoni Ababa. Anano me afa kwenye hizo. Kwa fitikasi hizo bibi hapa. Dalbe bro. Anamani mani. Namani ndiye fanya kitu. Anama sabe Ande tije. Odi alisi. Anda. Wuatia ni monyamse. Ana wadi sana bi watia. Na afia pokuya nenti. Ana tomi nyina aba kumasi. Officers mesia. Ye beja wadi alisi. Ana wadi ano. Na yamba aya Bishop Kwesi Party Arena of Love. Yamba Bishop Akaba ye papa. The equal prophet. Equal one. Prophet Benjamin. Equal one. Yerotabi. Yamba wakaba papa. Okodi anyone. Okodi anyone with a tree.
for you. I was simple. Eti Omaha, Sunday. What do you say? What does the woman judge on the other as a member of the Judicial Council? Eti Oti and Wamba. Nature Town 1. Nature Town 1. Senior. Ayaki.